Druga tačka koja se tiče discipline i koja se tiče materializma, i to je ono na što si sugeristu sa pitanjem, jeste da materijalisti izučavaju ne samo te društvene odnose, oni izučavaju način na koji pojedinac postaje deo tog šire konteksta. Način na koji, recimo, kako to piše Louis Althusser malo prepomenuti, pojedinac postaje subjekat. Kako se integriše u neki širi kontekst. Kako se prepoznaje u njemu. Tako je, a to je ono što Althusser naziva interpelacijom. Sad nam reci šta je u stvari interpelacija, mislim da to moramo da razumemo uopšte da bismo imali taj ključ. To je jako bitan moment. Dakle, interpelacija je moment u kojem tebi biva ponuđen određeni sadržaj u okviru kojeg se ti prepoznaješ. Ne samo da se prepoznaješ, nego ti internalizuješ taj sadržaj. I taj sadržaj postaje neki filter kroz koji ti sagledavaš sve oko sebe, pritom sa stavom kao da je to nešto do čega si ti došao autonomno. Dakle, to postaje deo tebe u nekom najdubljem smislu te reči. Nekakav, najprizemniji oblik interpelacije su, recimo, motivacioni govori. Pa recimo u popularnoj kulturi, onaj film Vuk sa Wall Streeta, pa kad Leonardo DiCaprio drži one svoje govore. On njima nudi narativ svojim podanicima koji njih podstiče, u kome se oni prepoznaju, podstiče da izgaraju, da zarade što je više moguće novca za sebe, a u stvari prvenstveno za njega. Dakle, to je tipičan primer. Oni zapravo internalizuju njegovu ideološku perspektivu. Tako je, upravo to. Dakle, Althusser kaže da interpelacijom pojedinac postaje subjekat, odnosno ulazi u ideološki poredak. Dakle, taj neki filter kroz koji pojedinac sagledava stvari oko sebe, to je ono što Althusser naziva ideologijom. Dakle, ideologija nije ono što ti neko usadi u glavu, već ono što ti prihvatiš i kroz to imaš odnos prema svetu oko sebe. Zašto interpelacija opet značajna za nas? Pa to je nešto što mi pokušavamo opet u svakodnevnoj praksi. Sećaš se verovatno na fakultetu da su te učili, nas barem jesu, da moramo da naučimo da prodamo projekat. Neki drugi su pričali, to je najčešće na urbanizmu su nam to pričali, da moramo da naučimo da edukujemo svoje investitore. Okreni, obrni, to su pokušaje interpelacije. Dakle, mi nudimo toj drugosti, klijentima, investitorima, korisnicima, kome god, nekakav sadržaj u kome oni treba da se prepoznaju i da ga prihvate kao svoj. Na taj način ne samo da sprovedemo u delo ono što su naše zamisli, već u nekoj verovatno idealnoj perspektivi da očuvamo i integritet tog dela, jer ako ga korisnik recimo prihvati kao svoj, onda će ga i čuvati, to je nekakva pretpostavka. Dakle, mi se interpelacijom suštinski bavimo svakodnevno ili pokušavamo da se bavimo svakodnevno, tako što nudimo nekakve grafičke, tekstualne, verbalne sadržaje u kojima taj drugi treba da se prepozna. Dakle, to je značaj materijalizma i za knjigu, a mislim i za nas kao disciplinu generalno. Meni je interesantno isto što sam pronašao ovde kod tebe, jeste još jedan, čini mi se, važan aspekt ili ugao sagledavanja i razumevanja interpelacije, odnosno materijalizma, jeste da on oblikuje svet oko nas. Dakle, ti odnosi nisu apstraktni, oni se reflektuju. Oni egzistiraju u praksi. Tako je. To je ono na čemu Althusser recimo insistira. Egzistiraju u praksi. I tu su institucije poput crkve, ne znam, pa na kraju krajeva arhitekture igraju vrlo važnu ulogu. To je u suštini, to je sad serija praksi koje mogu biti, Althusser o tome piše, mogu biti recimo porodične. Dakle, odnos roditelja prema deci je vrlo često neki pokušaj interpelacije. Dakle, oni tebi, to je jedan od primjera koji rano dajem u knjizi, daju ti određeni narativ u okviru kojeg ti treba da se prepoznaš, a onda da se ponašaš u skladu s tim narativom. To je nekako po meni elementarna stvar u vaspitanju. Postoje naravno religiozne, postoje medijske prakse, ali i sama arhitektura u smislu fizičkog prostora isto se može sagledavati u kontekstu interpelacije. Tu sad već dolazimo do arhitektonske teorije. Dakle, to je ona čuvena teza Beatrice Colomine da je arhitektura proizvođač subjektivnosti. U smislu da fizički prostor koji mi projektujemo uvek sa nekom idejom društvenih odnosa. Neki to rade polusvesno, neki rade podsvesno, neki rade potpuno svesno. Dakle, sve što mi nacrtamo sa sobom vuče određenu viziju društvenih odnosa, a onda ti prostori
imaju određeni kapacitet da oblikuju pojedince koji ih recimo u slučaju stana naseljavaju. Da dam jedan vrlo jednostavan primer, na to ćemo se vjerojatno vratiti i kasnije, kada Branko Aleksić u bulevaru Vojvode Stepe u stambenim kulama na jednoj liniji u stanu posmatrano na osnovi postavi kuhinju, radni sto koji je, naslućuje se, prvenstveno namenjen za dete i dečiju sobu. On ženu koja u tom vremenu će sigurno biti u kuhinji, neće biti samo u kuhinji, o tome isto možemo da pričamo kasnije, ali će biti u toj kuhinji. On njenu subjektivnost pozicionira ne samo u kontekstu onoga što su domaći poslovi, već i u kontekstu vaspitanja, odgoja. Dakle, to je osa kojom on pokušava da proizvede ono što zove majka crtica domaćica. Dakle, te dve uloge, a nema u žena kod njega samo tu ulogu, to ćemo pominjati kasnije da se odmah ogradim. Je emancipovana u isto vreme. Tako je, delimično to se naslućuje, u nekim tekstovima, u nekim je mnogo preciznije, dakle, on nju prosto postavlja u ulogu majke domaćice, ili barem pokušava da to izvede. Da, sad ću pokušavam u stvari da nađem jedan deo koji želim da pročitam. Samo mi daj sekund. Razmišljam sam da li u stvari da spomenemo i ovog Adriana Johnstona ili ne, ili Jacques Lacana. Pa evo, možemo ukratko da kažemo, dakle, te savremene teorije materializma se baziraju, barem one na koje se ja oslanjam, na radu francuskog psihoanalitičara Jacquesa Lacana. Adrian Johnston je jedan od predstavnika tog savremenog materializma, njegov je takozvani transcendentalni materializam koji ja konkretno uzimam u obzir, pored njega uzimam u obzir i ono što piše Slavoj Žižek. Dakle, i to je upravo to, i kod Johnstona i kod Žižeka ćeš ti stalno nailaziti na insistiranje na podelama. U suštini, na insistiranje na tome da nema stanja celovitosti, ni u čemu. Sve je stanje raskola, praktično. Tako je. Ni na nivou pojedinca, koji je ili nekakav osjećaj nezadovoljstva koji tebe vuče u životu da postigneš u smislu da kupiš, da naučiš, da osvojiš, ili na nivou pojedinca, ili na nivou tih nekih odnosa manje kapaciteta, partnerskih, roditeljskih, porodičnih odnosa, gde su večito nekakve tenzije, nekakve razlike, ili na nivou celog društva. Žižek je tu možda i najkonkretniji, koja je u suštini jedna serija rascepa između različitih društvenih grupa, gde svaka opet pojedinačno ima problem sa sopstvenom celovitošću i pokušava da problem sopstvene celovitosti nekako nadomesti kroz te sad već šire odnose u društvu. Pa da, zato je i naslov knjige zapravo negativnost. Upravo da, zato, znači to je teorijska podloga je mene na to navela, dakle negativnost u knjizi je ta dimenzija koja je prisutna maltene na svakoj stranici. To je to stanje razlike između nas kao predstavnika discipline, naše pozicije i pozicije ljudi na koje smo prirodno upućeni u svom poslu. Njene manifestacije su od delimičnih ili potpunog odsustva realizacija, preko promašenih pokušaja da mi tu drugost nekako prilagodimo onome što nudimo, do recimo možda najekstremnijeg slučaja neformalnih intervencija korisnika na izvedenim delima, a teza od koje knjiga polazi u značajnoj meri usmerena teorijskom perspektivom jeste da je sama arhitektura stanje raskola. Dakle, da ono što je rezultat našeg rada nikada nije identično našim namerama. I da ta razlika između arhitekture i discipline koja nosi njeno ime upravo proizilazi iz činjenice da mi ne stvaramo sami za sebe i sami za sebe. Mi stvaramo u tom jednom širem kontekstu gde smo okruženi ljudima koji su naša drugost, a opet nam kroje sudbinu. Da, to je zapravo ono što sam tražio. Interesantno mi je ovo sad baš što si rekao i da i taj deo razumemo, dakle ne postoji razlika samo između onoga što je arhitektonska disciplina i investitor, korisnik prostora i tako dalje, već postoji negativnost ili jaz između onoga što je realizovani oblik i onoga što je ideja. I to je interesantno ovo što, prateći Jarząbeka, odnosno Marka Jarząbeka, dakle, arhitektura teži realizovanom obliku, ali sama se definiše kao suprotnost građenja. Tako je, Jarząbek u suštini analizira ono što su renesansne osnove arhitektonske discipline, nekako naše
naše osnovno utemeljenje, i primećuje da tu postoji jasno razgraničenje između arhitekta i graditelja. Što on kroz knjigu, ta je knjiga cela posvećena praktično fenomenu arhitektonske discipline, prolazi kroz različite oblike te razlike. Da, i jedna od stvari isto koju sad želim da pročitam, a mislim da je važno, pošto si spomenuo Žižeka, namerno se zadržavam na ovom još uvek teorijskom delu, ući ćemo sad uskoro i u konkretne primere, da bismo razumeli kako funkcioniše fantazija odnosno ideologija i kako se mi ponašamo u odnosu na to. Lekcija za društveno polje koje je potrebno izvući iz ovoga pre svega je u tome da verovanje ni izdaleka nije intimno, potpuno duševno stanje, već materializovano u našem stvarnom društvenom delovanju. Verovanje podržava fantazmu koja reguliše društvenu realnost. Uzmimo na primjer Kafku. Često čujemo da je Kafka u iracionalnom univerzumu svojih romana dao preteran ili umišljen, subjektivno iskrivljen izraz modernoj birokratiji i sudbini pojedinaca u njoj. Ali ako pristanemo na to, onda ne vidimo ključnu činjenicu da upravo to preterivanje artikuliše fantazmu koja reguliše libidno delovanje stvarne, realne birokratije. I ono što nazivamo društvena realnost na kraju krajeva je etička konstrukcija i podržava je određeni kao da, odnosno ponašamo se kao da verujemo u svemogućnost birokratije, kao da predsjednik države oličava volju naroda i kao da partija izražava objektivni interes radničke klase. Ako mogu samo sekund. Može slobodno. Prilično bitno u kontekstu onoga što je, pominjali smo interpelaciju, što Žižek piše, naslućuje se u ovome što si pročitao, piše kao svoju verziju interpelacije u kontekstu socijalizma. Čitajući Altisera, ti stičeš utisak da taj sadržaj koji se pojedincu ponudi i koji on internalizuje i postaje subjekat, da je to nekako zatvoren proces. Žižek, polazeći od socijalizma, između ostalog od jugoslovenskog socijalizma, ali prvenstveno od sovjetskog modela, kaže da interpelacija, da bi bila uspešna, treba da ima ostatak. Dakle, da nije neophodno, možda čak nije ni poželjno da se ti u potpunosti poistovetiš s time što ti se nudi. Da. Ti možeš da jedan dan mesečno odeš i da mašeš zastavicom ili da te u našem savremenom kontekstu stave u autobus i odvezu na miting. A 29 dana mesečno možeš da pričaš protiv toga, što ne znači da ti nisi interpeliran. Dakle, Žižekova teza je upravo, i to je značajno i za delove knjige, da ključno za održanje ideologije nije poistovećivanje, jer ljudi koji se u potpunosti poistovete s ideologijom umeju da budu problematični, u smislu da ih je teško hendlovati, recimo, upravo je neophodna ta doza distance. Dakle, da ti nešto radiš, to je u stvari cinična distanca, ti radiš nešto za što znaš da je loše, ali ga ipak radiš. Ali ga ipak radiš, tako je. Čak ako se dobro sećam, negdje sam čuo baš kod Žižeka kad govori kako se i Staljin obračunavao sa ljudima koji su previše bili marksisti, previše se poistovećivali. Tako je, pa to je ona čuvena, kao ne znam da li anegdota ili on to prosto konstruiše kad kaže da na nekom sastanku Politbiroa ustaje neki od drugova i počinje da kritikuje Staljina, a onda za njim, naravno u prisustvu Staljina, za njim ustaje drugi od članova Politbiroa i počinje da mu objašnjava otprilike da se čudi kako on ne zna da je zabranjeno da se to radi, na što je Žižek u komentaru u takvom scenariju ovaj drugi bi prvi otišao na streljanje. Dakle, taj koji obznanjuje šta je stvarnost ideologije u operativnom smislu.